Nostra e vedrás mamá, rubia Aylan, aspra sirma, Juan Apastra e vedrás mamá, rubia Aylan, aspra sirma, sutra latuan, kai kisma. Sutra latuan kai kisma, blessing kam jabisma, kyam kabani kurara. Blessing kam jabisma, kyam kabani kurara. Mamna simba kunaha, wamardira, jamni one moons, help one moons. Amna simba kunaha, wamardira, jamni one moons, help one moons. Nahatas bar, ramin ay lala, pura luaya bukyara. Nahatas bar, ramin ay lala, pura luaya bukyara. Karni kam blessing kam spirit kam jawanga, lawan one gram. Karni kam blessing kam spirit kam jawanga, lawan one gram. One papas gram, deveras mama. One papas gram, deveras mama. Pain plike titan yam ni Mikey sawan wala kumibani na kibangu iswa na iyo titan karawan la kula bilapain kira Mikey sa nakunat karawan programi katagri kisa balik kadawan ramayon rampain kina ni Abaya gospel bila bakat wanyap ti bila bakat así es miski to bila bakat bara nawasor karawan bila kay kisa o yam winan ka na ni Daukma wanombi kara 89-22-09-96 wins bara makas lamuan ka miski to bilara bareo na ni lamuan ka penkida ba mangki maiki kabya na balik ka sa tadisayo na ni Pat 18 de Septiembre Wiskati 18 rasa lapta na ni bara jawa na ni bakunat kara 1 hour ka wasin patenak lagluan 4 minutes sa bara 1 minute susma Wanumbi kara wanwi na bara lamon ka pain kira ba magas. Pero kay sa nausor kara yon susi na lawan na pain kira kumuwali ka via nah kiprana sa dawan ramayo na kaya wali ka plawan pain kira. One wins on bilang kay gigawin. Son las 10:05. La frecuencia de la bendición. 105.3. Nakipranasa tawan ramasyu na ya nakililiasa Jesus walwapaya ensal nanisim dawan ramayu nisa Jesus sika rayasa nakipranasa dawan ramayu na ya nakililiasa Jesus walwapaya ensal nanisim dawan ramayu nisa Jesus sika rayasa
na ipranasa dawan ramayunaya na kililyasa Jesus wapaya ensal nanisim dawan ramayunisa Jesus sika rayasa nakipranasa dawan walwapaya nakililyasa dawan walay saya ensal nanisim dawan ramayunisa Jesus sika rayasa Jesus rayasa Jesus rayasa Yang kupira Yang sinskira Yang kuisira Jesus rayasa Yang kupira Baraman kupia manasin Yang sinskira Yang kuisira Jesus rayasa Jesus rayasa Son las 10:10 Escuchas el programa Alabanzas en Esquito. Mostra heaven rasmana Lupia Island Tasvara Swirma Wan Mostra heaven rasmana Lupia Island Tasvara Swirma Sutra Lampuan Kai Kisma Sutra Lampuan Kai Kisma Blessing Wafay aplikasi mo walis man kami bani rawan la kula bilapain kira may kisa na kunat kira wan awar ka ba tinaglagluan 10 minutes sa yon na ni la kula bilapain kira bisa wan wal ra kami bani ra nalika man program ikam lawan na pain kira ni walis mo miski to bilakat bamna wan win assist wan numbi kara 89220996 ra baku manhisma lamwan ka pain kira ba makabram kaya Bawna la kula bilapain kira ya bisa banay kung ibani wani an please kawin na walis mo sutra dawan yam ni mayan kabiyan na iwali ka sata di sayo ni upla na ni kumkum na iwat la bilara warlo daw kitaw kisa bani sutra la kula ya bisa wan upli ka na ni sabat na ni rasin sa la kula ya bisa na iway priyas kalupya dimi bang ibadu kira dawan yam ni maymunan kabiyan man ni rasin sat bam na yon na niliya kira na program ikapain kira na daw kisa na was our kara Tikimanas yon ani lakula bilapain kira bisa wan lakri ka Kailing Pen Rosie tatas bay kawakat bakusin Edna Moses
Este es hermana Edna Moses, este es su programa Alabanzas solo en Misquito. Así que esperamos que esté disfrutando de lo mejor en su hogar. Wapay pligin kaysa na usor karanalam kapinkiran na upo plawal Alexa pamnayon ni Monkey May kaysa Voces Pentecostales en Salvaco. Son las 10:12. Es un placer servirles. Somos Radio Beca. Piuwa kumbal biayam pruamna wait na sutas para pruibaku still makumda sweetiwan baku nam krawi na luiwam na Piuwa kumbal biayam pruamna Kair mabin kasim kawal mapya Yaban sirpi kumbakwa piyaw na Bana jisas kiwal prawaya Jesus kila maraliya kam na Serka prepara Salvaku haywanam na Suapras kira mamyulam ni Waratara matilara Magjalker mabi kasimwalma Pankayara ya mamyulam ni Kubimulunta winadawan ki Nakalawan kasilpina Presan kung bago matre Hinsalbago haywanam na Suapras kira mamyunam ni Waratara batilara Manjangkit mabig kasimwalma Pantayara yang mamyunam ni Kubimununta winadawan ki Nakalawan kasirpina Presan kung bago mamre La crema kabiwal biakaka Dia takri hansara wariki Wisyan resplets kapen kumrawari Para ayas raya kumbara Pablis karalap tinggi kapu Jesus kiini kabaman kamya Kami tidak pikiran aniwan Yang rabang kisol kam liya kabya Jesus kila maraliya kam na Serkabri para
preskira mamyulami waratana patilara manjalgeng mabin kasimalma pantayara yang mamyulami kubimununta winarawan kita nakalawan kasimpina presan kung ako magre salbago haywanam na suwang praskila mamyurani wakana magtinara Manchal ke mabin kasimorma Pagkudana yang mamyunam Kubimunong Rinadawan kita Nakalawan Kasimina Presan kumbang kumande Son las 10:19. Escuchas el programa Alabanzas en Misquito. Palastra, Hevedras Mama, Lupia Ayan, Asra Swirma, Juan Palastra, Hevedras. O pa yung plikin mo, walis makuibaner la kulbilapen kinamay kisay mo wala rin na ni pasarasa yon na nila kulbilapen kinamay kisay mo wala kumibani wan kakairi ka kumibani nalikaman program ikam mubais gaspil bila ka baik rabab dimiwis sa wampla bila kan miskin to bila laon kapain kira ni walis ma wa pa ini wana osor katrimo ni sa grupo bani na laon ka kum walaya yon na nipat walan pas lawan na ba boses na nipat luwalan boses lawan ka na ni bawi na pas lawan na bani kataba patay ati okay gram do pali okay yontes ko may biya grupo ka barana osor kayo misioneros na niwi na lawan na pain kira kum walan ka biyan na lawan ka pain kira nilgawisa balulam kriki nalaon ka pain kira na sin pain kira sa ba kay sayon bahalon ko wala one winesis one numbi kana ape ko wanuls para lamon ka pain kira yon dia ma ka mamangkimay kan ka kay sa nalaon ka pain kira wali kaya Misioneros Moravos balulam kriki lay ko la pain kira mayabis na taksero na kung ibani wan walis mo sutra daon yam ne mayon Son las 10:21. 105.3 Radio Beca. Balulam kriki, tabil kang madawa, ramanyas. Balulam kriki, tabil kang madawa, ramanyas. Kantawan bakit may mungkesan? Kantawan bakit may mungkesan? Kantawan wisa, karaban wira
Prila Kaba may kamna Yang manra Prila Kaba may kamna Manawan kam Lupi balulki may swim na biya Lupi balulki may swim na biya Kanyang sika manggat ng kasagpa Kanyang sika manggat ng kasagpa Kanyang sika manggat ng kasagpa Son las 10:24 Escuchas minutos. programa Alabanzas en Misquito. O may wantao raw ya para la kula bila penkira ya bisa on kakairi kana ko Ivani Barrio Bani Rawanwalis Sutra yon la kula bila penkira bisa on Maestrika Forby Williams wanwalis na sa kala kula penkira Briram kama bako sinsat yon ni la kula bila penkira bawa so la pen tuplikan ko Ivani promo tuplikan ko Ivani bako sin sektor wow tuplikan la kula penkira Briram kawe na iwatitan ka bako sin yon la kula bila penkira ya bisa balika rotonda sa tuplikan ani wow aplika site banen la penkira may kisa bako sin morevian barrio ka sutra Onolis Masutra la kula bila penkira may kisa ban la kula bila penkira blikisa Vicente tuplikanani bako sin insti site tuplikanani Bradford site tuplikanani la kula bila penkira bisa one lakri kanani one mohni kanevara sa Egypt site kara bako sin sat Jagjali site kara bara sa one lakri ka Marta onolis na sa la kula penkira brina Marta working kamana ni sut bara ni sutra erbasi orasin la kula bila penkira ya bisa panorama bagat wan mohni galji Willis pamal kan sutra la kula bila bisa mohni toy mandrasin la kula bila penkira may kisa bandi wana uya bara wan mohni ka wan maestrika Janel Hunter wan wali sa la kula penkira briram kabyanay watitan kara mayamwal marit kam bako belra bara sinsat la kula Ricardo Valle así es bako wan mohni Ricardo la kula bila penkira ya bisa nortengra lay wan la kara Ramona Samuel wan wali sa Samuel Samuel Famalcana Sutra, la kula bila penkira ya bisa baha norteng barrio Carabara sa plan sut wanwalis na sutra wan la kula bila penkira briram kama basa itkara bako sinsali pichi ra wanwalisa Sautengra Queen Hill ra wanwalisa para entrada la loma wanwalisa play la wanwalisa na zaur kara wan la kula bila penkira briram kama na zaur kara lawan na penkira kum wala isa miskito lawan ka penkira kum lawan ka miskito nani lawan ka yaiwanan Katia Cardinal animina Pasig figuna. Ispel mayrin kum na kimis kito rayuan ni na wali ka isdiara takayan na nayo wali ka nayo. Wals demi habla sa Katia Cardenal. Son las 10:26 minutos. Aquí suena la mejor música, 105.3. Miskito nariba, pandara walaya, saksakan storkana, pai wali bawaya, wanay sa pura, ay kukapiniba, miskito nesangka, banya mamungasa. Miskito nariba, pandara walaya, saksakan storkana, pai wali bawaya, wanay sa pura, ay kukapiniba, miskito nesangka, Anyami kumisa, anda malebrakan, bainka sa klukikan, pamita witira, goku ibrisata, miskito manisin, baika sa klukita, wanay sa purara, yami umbisara. Miskito naniba, wandara walaya, swapsaka slukana, ay malitamaya, wanay sa purara. Ay kuya piniba, miskito nesangka, panyami kumisa. Anda malebrakan,
rakam Nopui ay sarta Ay bailan nanira Sud pura luwaya Comida y ahora Simba kutakamsa Wan bailan nanira Sud pura luwisa Miskito nanira Wandara malaya Swangsalam sotana Ay ay papaya Kontai satunara Ay punya biriba Miskito nesanga Banyame munisa Bangsa mahebrakan Gobui ay sarta Ay kiam kananiba Ay lalban takbia Cognita y ahora Simba kutakansa Miskito naniba Ay la simba sa Miskito naniba Wangara walaya Swapsaka sutanga Ay kwale palwaya Kontai saturana Ay punya biriba Miskito nesanga Banyame munisa Miskito naniba Wangara walaya Swapsaka sutanga Ay kwale palwaya Kontai saturana Ay punya biriba Miskito nesanga Banyame munisa Son las 10. Escuchas con el programa 29 minutos. Alabanzas en Esquito. O pain lawan na pain kirahualan waliga Katia Cardenal ba witin ba cantante kumsa Nicaraguense, okay? Nicaragua bilara witin ba ayaw wanra may rin kumsa baha tilag witin nailawan kapaskan ba tilag miskito na nirelukyo baha lawan ka ba well witin naiwanan sa baha lawan kaiwanan ba yang na usra kupi kapisa baha kiatalik na nilawan ka kumsa kiatalag imbuk ka miskito imbuk ka barbara wan plikya umaten baha lawan ka babara sa Wana isa Abraham Duquera Aisi. Okay, Gregorio Smutko, compadre, miskito kumulban baha laon ka ba? Barakat ya Cardinal managwara witin gabarmunan bara aywana. So penkira sa laon ka ba? Kan Christian laon ka ba? Katolik na ni witin na ni hapaskan sa wala Katolik na ni laon ka penkira kumba Lilia kirani wan kat karama yunaya bahana ni ba silawan na pain kira ta kung yon no apu bahalon kana ni ba pula grabar munra sa kay kisna Lilia yang tapya apu ka awam kum sinapo para jawna ni dila kay sa yukum kraya grabar mong biaka ka well balon kana basin yon ni monkey ka o pa ina osor kana la kula bila pain kira ba once na when Iswak wan maestri ka forbina bakusin kenay siya Abraham wanwali sa tingkimanas kenay siya wanwali sa kera o makay siya na usawar ka na laon na pingkira wala kumwala yan alika peregrinos na ni Dimi Aulasa Jesus Christ Aulasa tamrawals wahmiki Jesus Christ Aulawal ram ready ta kaya time na saura takisa upla na ni Pruisa yun na ni Wanna Krawal Kaiki sa diya takina ni ba ang kawan ko pekar na takisa kung na kaysa bawan la karawap dawan ra o lula kriki din makabaya barawitin rawan raya kana sinsat yaban kaya ba kaysa na laon kapag ginawali kaya karaging nasunan Dimi Aulasa Jesus Christ Aulasa. Son las 10 con 32 minutos. Desde Cornellá, escuchas Radio Venga 105.3 FM. Jesus Christ, Aulasa, Agas para Aulasa, Jesus
Jesus Christ aulaba, nakasara aulasa, diabri aulasa, naunumbre aulasa, diabri aulasa, naunumbre aulasa, pasa pura aulaba, ingane kinka aulasa, pasa pura aulaba, ingane kinka aulasa. Llama aulasa, llama aulasa, mama kasakmata aulasa, llama aulasa, almukasakmata aulasa, llama aulasa, nakasakmata aulasa, llama aulasa, kasakmata aulasa, pasa por el aulaba, ingane kinka aulasa. Pasa por el aula va, ingane kinka aulasa. Jesus Christ aulaba, nakasara aulasa. Jesus Christ aulaba, nakasara aulasa. Diabri aulasa, aulasa. Diabri aulasa, aulasa. Pasa por el aulaba, ingane kinka aulasa. Pasa por el aulaba, aulasa. Llama aulasa, aulasa, llama aulasa, nakasakmata aulasa, llama aulasa, nakasakmata aulasa, llama aulasa, nakasakmata aulasa, llama aulasa, nakasakmata aulasa, pasa por el aulaba, ingane kinka. Pasa por el aula va, aula sa. Son las 10:36. Escuchas el programa Alabanzas en Esquito. Pain do pliki na osor ko taw ro yan sa lao na pain kira nan wali kira sa yo na osor ko na or ko watin na kluan 36 minutes sa barala ko bila pain kira bisa wal na kumiwanira lao nyam ni may unan ka biya na lika radyo bi ko bagil bila ka timi visa piwanira programa pain kira na niwal ama kaysa na osor ko yan la ko bila pain kira yaba isa wan kakay di kana ni kumiwanira dun taksero kana ni kumiwanira para pasajeros na ni kung ibanira sin la kula bila pen kira may kisa na yo babota ula sa Bluefields wina para yo ko platrin sa nanisip sa ilal kayam yo na ni may sampak kisa yo kayo ba yo na ni machine na ni wabriha ula sapat yo na ni wikwal at nikban ka kung daw kan morebian instrument na ni badu kira para pasin ba wan impakan badu kira wan mahi nashwal na yo ba din ya ula sultin na ni botra para yo na ni bila kek sa yo ka ba sonido na ibulba pain ba man kay sa priyas wat labilara wa pain ba dawan main retara kabya bako sinsat may sa paki sa Wednesday wala ola ba yo na ni ayon notara kumbri kay sa uplana ni sud asla ta kay 6 o'clock titan na 3 o'clock tut ni bakat
ayun no kumbara kay sa bariwan ni bahaduk kira rita kan kaviatis ko pali yon na ni spot ba maka ulbya para grabasyon kumsin daw kan kabe bahaduk kira yun lang do hatut ni pis kawina maka pasara takan kabe baba o pa yung application na usor kayo lawan pa yung kirawala wala sa balika Katia Holy Wisana lawan ka pa yung kira miski to rewan ni sa Katia yawan ni may isang pagi sa Katia ba past tempiwara boluming kumsakan kan baha yang ku pinadawan ayon okay baha boluming kan ni ba luwan wina mani laluan bil karutin natin lawan na ni satwa laywan isa nahamon na sat lawan ka na ni moderno bahna ni pas imbuk lawan ayon ni kan na ni badan Katia sa kuna naku style karena tiba yung sa barayon bahasin mana ni wal share may munisa Katia ba natin mana gora takas kisa bara witin na maya kumbrinsa maya basin musiko kom anu itin lawan na grabar munisa kuna henero kawa naku ayon isa kaysa wala witin Katia lawan karaya na ni kom. Son las 10:38 minutos. Radio Pesca 105.3 FM. Paskan kanan ay wanisa Kupin na nililya daw ki Piapo aga wisma Ay wanan kita ni daw ki Lakon ka ba ay kapay ay sunatan na baku Pagruramang sprinira ay sinaywa ay walika Holy Holy
Son las 10. Escuchas el 43 programa minutos. Alabanzas en Esquito. Papastra, heaven rasmama, lupia ayran, tasvara swirma. Papastra, heaven rasmama, lupia ayran, tasvara swirma. O pa yung plikin na osor ka rin tawan bilara tawa isa bam na kaysa yun na ni Bible lupi babriya ya ban kraya yun na ni wan yun ka ba isma kakapain kabya Bible kam lupya brima yun na ni Bible study mo na ni karsipi kum randi maisa yun na iwa study takay ba na ki yun na ni wan kahon ka na ni wina lan takaya batu kira isa alram kala kaysa wan pura sunay na osor karadawan yun tingki may kisa na kunat kara helpon mun dam yon one program ikapain kira balance sa dawan helpon mun man bila mo na yon na ni diara pra nilanta kay ba since kala ka wants to rin na ni wants to isa na use mums man bilam na kira isa dawan mon tabay siya na ni mo kay purisonis na Jesus Christ ni nara amen. O pa yung pligin para yon nawas ay si kay sa dawan bila text ka kum sakan kabi balik ka John wow kataya Borska 21 barabor chapti ka 21 Borska 1 wina 6 bakat yawan ay si kay kikabya dawan bila banaku isa ay sa luhpya bara spirit holy kina ni naranaku isa bamna nahadiara na ni ninkara Jesus kliyay disciple ka na nira latantakan Tiberias lakun ka unra baku bamna witin na ku daw kan Simon Peter Tamas upla na ni Mihta sut kimakiba makikan ba Nathaniel witin ka kena Galiliwi na ba sebadi luhpya na ni bara disciple wala kawal bakumira aslakan Simon Peter bahan na nira win yang inska al kaya auna disciple wala na ni babila yang nanisin manual wamna witin na ni wihturi kumra ay makan sakuna bahatihimika ais ka diara kumisin alkaras palikata. Mahkayu baywan man baywayaman kan bara Jesus lakun unra balbuan sa kuna disciple na ni kaikan bahaba Jesus sa. Bam na Jesus bila. Tukta na ni. Inskal kram ki? Pana disciple na ni bila. Diara alkaras. Bam na Jesus bila. Tan baduri ay kikatan nira lulus. Bara inska alkma. Baku daw kan bamna tanba li wina klisip au bisunras kan inska uya ailal alkan bami dawan bila uwa penupligin na niyo na ni kaysa kawan kado kiray saya kawan ispel bila sa frakaso man frakaso do kiray sis matemba dairig bandan kahuram kay buhay adu kyapyasa bara kawan ka kumbadiatan ka sa. Kawan ka tan ka ba manpura luras ka pramdukya kum. Bara, dahil man kahuram, luste uram. Bara, baku likayon sip sa uya wantan ka bria. Kawan ka kumba, man luste wan ka kum. Bara, naha, kawan ka nakautan ka briwaya ka wan yawan na ni Nukaya sa kawan ka kum aulatim asto sa yawan na ni Wandara walaya because for example man school di may waram an man school ka ba frakasakan kahuram luras mo na an man bawal takas krasins kamra yung kahurin na ra yung banan bakat si papya sips makuna na narekahuram na manukaya anipis ka ba manra yangra ambukay mo nan swak ne kibara kanya baptis ka bakar ng takras ka primita kahuri an jara wala basin ehemplo kau isi mam kam nakaka
yaw ano plasod ba? Dus purara, ya dusulilan ka ka, manuli ang makaka, mihtan sa kwan duswe na balkahong. Well, kahuram, latuan beriram, ninam dusa kara dira kum dusam kum kriwan, dira kum baitakan. Kuna, man piu banira, tas barakaw ram barakal pras, buhay isma, help kamplika isma. Hospital ram may buhay isma, doktor na nira, sika mas dia na ni Mike bidukira. Barayon kawan ka dukira isi temba, ba dukira isi sa. Ba mita, upla kumaisan, kawan ka kumba, Wisa Ispelvila, el fracaso es el condimento que le da sabor al éxito. Kawan kakumba, ang kakumang kisawisa, kay namra pura luwan kakum aula badukyar. Bara, yang sin kasak lukis nam. Ani aplika natas bara, fracaso wapo. Siya, kawan kapo kaka, naiwa, éxito na ni wapo kaya kadwal, pura luwan ka na ni ba. Pam na pas punto como yo necesita mo na iba. Nahki Christian na ni kumkumba nahki aktor takisa kawan ka kum ay raya karang aulat. John Bado kira isika. Number 1. Nung madiay siya Christian kum kakahuyate. Ay wisa yang dawan yang wala piyasa wisa. Makaturi na guys. Ay. Walis mabako pa sa isi sayo, no? Christian na ni dan kawan tao kitem, daman yang wala piyasa wisa. Dios no está con ellos, isa. Bako isa. Para, bahara yon na ni kay kisa, Jesus ba, disciple na ni walbatitan kabarakan. Para Jesus, witin na nila marakan bawina, yon na ni disciple na ni Bakay Gram, timyais ka ba isa? Naura daw kan isa. Miskitaw kikan. Kuna dira kom sinalkras. Para, anay dara walras kan, Jesus ba witin no alsa, sa kuna ay kasakalukan ka ba? Uba, mayarabrikan. Bam na, Jesus ba makakay kuya well, aplikan na nino, kasakalukan ka na. Satkom sa bariyang prueba kum daw kays na. Para si kawiyo na tan kang baluk sa baylawalara. Ang baraluk mo cake mo sa dia takya ba. Para something yun plamanas ba ako, Christian ba ako, makakahon ka kumrawiyatem, ba pusur ka pa sa isuya. Wandara walras yun, Jesus walsa mihta, Jesus walsa sa kuno yun, wandara walras para makakawis yun. Ay, trabilubay lalbis na nadaon yung malapyaming tabako ay takisa-bisa. Di awala yun na niyay, daw kisa. Dawan walwan kopya bay kisa. Aloy. Bukra trabil na trabil, bukra na dan trabil, sickness katawang plabila raw, laplon na, pabandir. Dawan, di mo niyang na ay takisa, wisa. Bara, dawan walwan wahilabako rasin wisa. Bara, jawana ni bara mistik kum takisa. Yung pika ba, dia daw sa Christian kum. Kawan ka na awiyatim. Dawan ba, makaisi sa dawan ba lulki ay swinwisa. Bako ay sisa. Dawan ba lulki ay swinwisa. James of kataya ra baha, batiks ka babara sa. Tainwali kay James Radiawi na. James of kataya ra wisa. James. Okay, James of kataya chaptika 4 barabol ka etranako isa wals. Christian na ni fracaso ra kahuyate maka ay sisa. Ay, Dios me abandonado isa. Bako ay sisa. Bara James 4:8 isa. Nako, so wali kay pain down bila diyo na 4:8 bara isa. Gat lamaran nan manani was. Bara witin lika manani lamarawabya. Saura dadaw karena ni mihtam na ni ba 6. Baraman na ni buigatra laton kay kisma ba
like kay kis mabara sin piwara tas bara laton kay kaya lukis mananiba kupyam na ni suno daw siya. Bara yawan na ni pio manasra travel la sempiwara one travel ka na ni pura luras one monetem yawan na ni wisa dawan bapat yawan na ni wal luki one sin. Bako sinsat one kopya kraw ki kaya pramas kumbara ba Jesus yawan na nira pio banira one win sa jawan na niwal ban kavia tas banata bakatwisa. Manong mababa pramastara kum sa dawan Jesus Christ yawan na nira one kansa. Baha ulban ka bawa sa Mateo chapter ka 28 barbors ka 20 bara baku isa. Wisa bara small ki bans dia man na nira adar may kribabila bawali kaya. Pamna kay kibas yang man na ni ay kuki yubanikam na tasba natabakan. Plikam na baba pramastara ko yun. Ano plika wibia Jesus man wala piyasma o Jesus yang wala sa apya sa wibia kakababa kunintara kumsa. Kan Jesus likapat pramas ka aisan sa yawanan ni wal kaya. Kuna travel ka na si kayawanan ni one kopyador ka na kuha kaya hat sa Jesus ra. Uya Jesus ki bal yang lay mara yang walbas. Jesus lika wan la mara piu ba ni rabara sa kuna yawan buwi witin ra Jesus yang nit ka mapes na yang yakan chips na dira daw kaya bako yawan na ni lukisa. Walwal ka ba? Upla na kumkum dia daw kisa maka kawan ka na ni rawiyatem. Spirit kum sibrin spirit ka kum alkoya. Wala siya abrira spirit ka kumal kuya bara dira sud ba karna witin mapara karna anul dudas upliki na ni John Christian wana raya kara mystic na ni kum mandawan wal kasakal ki ka praman one shop ni ka kum ra kahuyate latan sa no ba uplika ba dawon or kaduk kara wi si keks kuna may mangkuya naha may mangkuya turi tantos may isu. Pura sunra do kaya wiram tem yang protesta wala war kum daw kaya bris na wisa. Manda do kum daw kaya waya bris na wisa. Spirit kum sat kumal ki sa bahaw pikara. Man ani Christian ka ba dawon wal pura luwan ka bapi buyo plika na ni man kay kaya kaka. Latan sa daw kan ka baraman kay kaya sis. Aisan ka barakay kay Jesus. Bamo na sa Christian ka bakuna do kaya apo. Ay simpriyas ka wintem para sa dinar priyas ka wintem para sa pura sunra wintem para sa ayun wintem para sa tiara tak spiritual ka da priyas wat la muntan muno etem. Baikal dutin ay asistensi ka ba presente para sa. Kuna ni Christian kahiraya kara trebello pebritaw kinani ba? Sopni kara kahoy bara ba? Latan sa upli kinani. Suwapan ba ako sa? Suwapan ba ako sa? Bansa ko na, nahanan ni Dukya Sutyo na ni si Kaikan ba? Dawan, yamni Kaikras. Yamni Kaikras. Dawan yawan na ni Spirit kum sibrin brihayar, siya brira, Spirit ka kum yawan rawan kras kan. Bakusin kobardiya we ba? Ba spirit kasin sa tiyon na wan kas. Sa kuna spirit kumuan kan karne ka ais ka kirawan kiwal. James of the wang katayara wala kum text kum bahara sa James 1:6 ra na ko sa dawan bila wali guys 1:6 ra. Dawan bila wisa sa kuna kasaklu ki makabayasa nampalikapya ba ku luki plika balika sim kabura rip ba kusa. Pasamihta tawi tani kumi winawalara brihaw babako. Okay, kram? Bara, yun na ni Papat, nitsa, pasak lakara, makabaya. Matsip ka ba? Dia daw sa, paringunta kum daw kisa. Ay, wisa na, kisips na kiwisa na ha, sibrin ka na, kawan kina, sakaya, yang raya kawina. Entonces, man kupya kraw ki kaya
kahuan ka kumba, ar swap ni rakahuan ka kumba, ya prisaw kan kumba ako waldaw kras. Okay? No es no realizar un sueño eso. Fracaso es tener un sueño. Okay? Man kahuan ka kumra umatem, ya prisaw kan kumra dimiwis mabako damra wales mo. Dawan dila ay siya proverbios sitslaka wo katayang 24. Since laka 24 rawans mal kisa, naku sa dawan dila 24 wars ka 16 ra. Naku sa dawan bila. Kan upla ka sa kiraba ay masem kahuan kaka, kuna kli ay mawala buaya sipsa, kuna watawi kira nani trabil rat kahuiba kaurunghuan kabiga. Wala may jiwa. Kan upla ka sa kiraba ay masem kahuan kaka, kuna kli ay mawala buaya sipsa. Kuna watawi kira nani trabilra kawiba kaurumuan kabia. Kinani dawan dila ba serious eh? Dawan dila ba? Dahil kwan raya kakatuan ay sisa. Yawan na ni wan raya ka banah kisa dawan mo. Ay mabani yawan na ni dawan ra. Kawi kabia. Same time kawi kuna yawan rin dawan kasakal ki kakayon bapi buaya sipsa. Kuna lukras raban sa kaka, dips dawan dila wisa yung rungwaya sipsa wisa. Barung dia kaka, libal tagbelugi. Wal patara ba liwra lulko yatem na kikli awisa, everalo. Wal patara ba kabro lulko yatem awi barasa. Hiwi wisa rita kaya. Rung wisa. Parasemba ako dawan dila bons malkisa. Wandaw kan ka, wanlukan ka na kiyawan tau ki kaka. Chance ta kaya lukan ka po sa kakauplikyan. Doon ko chance ta kaya wala. Pain. Nanara nahkiwa na ni sipsaki na kahuan ka na ni na pura luay. Okay, kum ka ba? Dira kumnuta kaya sa iwan, Jesus ba yawan na ni Walsa? Baha ba pas? Jesus ba yawan na ni Walsa? Dira sut daw kay mapil ka na. Ametik para, Jesus ba manual sa anyang Walsa? Piwa ba nila yawan na ni kahuisakan? Yun ay Jesus ba 1 taura mangkras mita kahwisa. Yun kahwisa. Wala ba? Puram suns. Kaysa wan pura sun eh. Piyo ba nila? Jesus walay si kaya. Kan witin piyo ba nila? Siya na ni wan lamara kaysa. Trabila war kara. Trabila piyo war kara. Sinsa tutin yun na ni Walsa. Wal ka ba? Trabil kamba. Sitwasyon kamba. Reconocer mons. Okay? Reconozca su situación. Trabil kamani ba mantre mons kakairata kayani ba trabil. An kaysa ispel bilera sea sincero isa. Sincero ba tiyo nakiwesip sa Ibralo? Param, wan kopya param clear kaya. Param kaya dawan wal. Wan suira nat kalikapya. Sa kuna kawaya pedukera up to bakura kaya kan ani plika na wiya wisipsa with nung kay raya kara kahuan kapo kaya uplasot yung natas barataho kina kahuan ka kumwal prawisa yung pikawa konseho na ni wali lanta kaya sa kay namra uplan na ni barasa kau experience na ni luwan upling ni barasa may smalk biya ka, kaya sa mga konseho ka na ni babri wali lanta ka. Kan, dawan bilawi sa sinsla ka chaptika futin baraborska sinsla ka lem borska futin ra na kuwesa. Borska lemra. Ay, chaptika lem futin na kuwesa. Government ba pay na pekaka nisan ba kahwisa? Lau plikadak nika ay lalbamita pura luisa. Walam story tara kum takya ula ba? Bara ani place kara since la ka painwal brihuwa kras kaka bahatawan ka ba kahwisa? Baratawan ais ka ba sinsat? And since la ka briplika na ni ba lika pawan ka biya
ang karne kasing bribyo. Walwal ka ba? Jesus ra kaysa bilawala. Obedes ka Jesus. Bilawawal ra ka. Witin di makabibakat kaysa daw ka. Dawan wal kupyang baik para. Dawan wal traymon para minam ba silakra. Selbre ding kaya piya. Nukayon sutba swap ni kirasa. Kahisa. Bara rami kara trabilawla temo plara kulpa mang para. Bahaman pwede kam sa pura luwayas ma. Bara kahumasin, Clay Traymons buwaya. Swap ni tak para. Danta ko nasa. Last pregunti ko. Daw kaya ba? ¿Cuál serán los resultados? Ani ba yun na ni Juan bilakaykan ka na ni Kabyo? Well, kung ka ba? Babilakaykan ka resultado ka man na balay ba? Jawan kau dia bila kay kibawina pura lui balan ka beyon na niya. Wan na spirit ka ba? Kau kuawan ka biya. Yara yamni na kay kan kabya. Bara lantakap ay kukipanapana chair mo na yan. Pakusin lantakap dawan gatra wan kasakalukan ka mangkibriya. Bara disciple na ni Jesus buhay bahawin ba bako takras kan kata dia takaya kan sila lang tara kumrawaya kan disciple na ni kasaklukan Jesus mitawin lurks baral mo mara Jesus bila bay krawalan mita kakautin na ni pura luwan maral plikin na ni wantemi kabaysan na kiyawan wan kahuan kawina lantakya. Naiwa mandus pura rakapram balkahuram tas bara prawis makaka laton brih baras makaka dikyam krakriwan baras makaka minam indait may imunista daktar kume baras baha daktar ka baha kriwan ka baha swap nitakan ka baha karna daw kaya klira kaya indait may imunis na baha daktar ka balma manbadaktar ka bayni na basika Jesus Christ. Dawan yam ni may munan kabya na hana dawan bila tayong kinasa. Kaysa last lawan na payong kinana walan kabya. Mani ay lalsaur katilara. Kevin Brown di miyaula sa tingki manaso no alam ko mi panera. Naholan programa ka na trabalansa. Tingki pala. Nahatas ba? Rabi Son ay las lana, 11:06 minutos. Todo lo que quieras oír lo escuchas por aquí, en Radio PK 105.3. Ani ay lalsang katilara baniwikat na Nawan winaleura Rayakina sintinyatan at ilalabaman Tiwit ang kikat na Nawala ka pigras Nawala ka pulgas Bataw kikat na Nawala ka pigras Nawala ka pulgas Bataw kikat na Jesus, give Engkitawan ay wayang rapi ay sakram na Tabing talawin na
Ani mawanrayam ni apyakat na Mystic Kibamita Unanay wadawan Pilibay kawaliram Swaki ay sakyan Unanay wadawan Pilibay kawaliram Swaki ay sakyan Sakuna Isas yang rapat imunan Na yang lihat na Isas iwan Na yang lihat na Isas iwan Radio Beca presentó su programa Alabanzas en Misquito. Escúchanos de lunes a sábado desde las 10 hasta las 11 de la mañana en los 105.3 FM Radio Beca. Son las 11:10. Todo lo que quieras oír lo escuchas por aquí, en Radio Beca Radio Beca 105.3. agradece a sus gentiles patrocinadores, al hermano Timoteo Mercado, Glenn Tebas, Ricardo Valle, Nicolás Reginald, Pescadores de Acopio Martínez, Marcos Duartes, Juni Wilson, Jorge Ramón, Elizabeth Morales, Jorge Pino, José Simeón, Rodolfo Nash, Ciliano Maina, Danny Britton, Roger Patterson, Porfirio Chacón, Charlie Morales, Duartes Rodríguez, Danny Piner, Florita Julias, Eloy Jackson, Zaida Ramón, Manolo Rodríguez, Frankie Clarence, Lujano Cruz, Fresley Williams, Waldan Zúñiga, Elvis Enitencio, Barry Whistler, Anthony Williams, Hernaldo Smith, Tyrell Goyo, Rosa Leyman, Dan Prudo, Erika Peralta, Maribel Mena, Kevin Siebri, George Siebri, Tomás Winsing, Dennis Hudson, Linda Prudo, Esther Chacón, Martín Aragón, Sonny Linton, Xiomara Lagos, Roberto Llanes, Alfredo Willis, Evenor Steven. Con el objetivo de llevar adelante la obra misionera del Evangelio a los necesitados de la palabra, la Iglesia Morava Mixquita le da su infinito agradecimiento los aportes voluntarios que ustedes le brindan por mantener al aire la señal de Radio Beca. Recordemos lo que el Señor Jesús dijo: hay más bendición en dar que en recibir. Escrito está en el libro de No le veo razón a mi vida sin ti. Tú eres mi Señor y mi Dios. Son las 11:12. Desde ahora, un programa con buena música, palabra de Dios, entrevistas y noticias. Conéctate con nosotros. Radio Beca 105.3. Es momento de otra programación en su Radio Beca. Bien, amigos, vamos ahora con su programa Conciertos Cristianos y hoy le quiero presentar al artista en inglés, ¿verdad? Vamos a escuchar cantante de artista en inglés y quiero presentar a Gary Thompson. Vamos a escuchar una hora de alabanzas de Gary Thompson. ¿Quién es Gary Thompson? Vamos a presentar a ustedes Gary Thompson. ¿De quién se trata este cantante? Ok. Así dice este tema musical que ahorita que están escuchando. Bueno, vamos a hablar un poco de Gary Thompson, su biografía. Bueno, voy a ver si trato de hablar bueno, ya tengo el traductor aquí. El evangelista Gary Thompson es un ministro ordenado del evangelio, compositor, productor y artista del evangelio. Es muy conocido en todo el mundo, especialmente en las comunidades reggae y caribeñas,
mercados de América del Norte, Canadá, Estados Unidos y mercados europeos. El evangelista Thompson es un individuo de múltiples talentos con el poderoso testimonio de cambio en la vida real llamado ¿Por qué dejó el arma? Él es el fundador, director ejecutivo y presidente del Vision of Truth Outreach Ministry, que afirma es un ministerio donde nadie se convierte en alguien, porque el rechazo del hombre es el proyecto de Dios y a quien Dios contrata nadie despide. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí te presento pues, a nuestro evangelista Thompson. Emigró a Canadá desde Jamaica a la edad de 11 años. Pasó por un periodo de choque cultural tratando de adaptarse a la cultura y estilo de vida canadiense, y tuvo dificultades para adaptarse a esto y a su nueva familia. En consecuencia, gravitó hacia las influencias negativas de la vida en la calle, como el proxenetismo, a las drogas y la violencia. Se mudó a Miami, Florida, a la edad de 27 años, donde continuó involucrando con influencias negativas. Sin embargo, el evangelista, vamos a poner de nuevo esta música, el evangelista Thompson hizo una transformación completa cuando fue guiado por el Espíritu Santo a un servicio religioso en una tienda de campaña en Miami, Florida, en una calle llamada Evip Lynn, mientras se dirigía a matar a un hombre con un Magnum 357 en la cintura. Dios le habló, lo dirigió a la iglesia, donde dejó el arma y entregó su vida a Cristo. Qué poderoso este testimonio, ¿verdad? Ha pasado más de 30 años desde que el evangelista Thompson experimentó esa notable transformación espiritual. Bien, hay muchas cosas que son, pero hasta ahí voy a dejar porque vamos a escuchar sus temas musicales. 1 hora de Gary Thompson con ustedes ahora. Son las 11:16 minutos. Can't really say where I've been.